Pai ni pai ingkoi ragi thomar ni Langvoku lang sun ki damatawar mati Langvoku lang sun ki suyalong Bhomkuru arni Erui pen kecho ahithi Amreng Engti weekly market MLA and parta EM surjorong para reading pen kangpu pon. Bangso Amreng Engti weekly market input pen mai sidami padosi mai along hitia long ladak arot atum chojor cholang ki joy kia varsai kilong dun je puthak kachetong dun aluhi atum pen mai along chethan pon. Amreng Engti weekly market na kaya kimi lang apot kaching tour asay amo kinangji say de lang. Lasu kaching tour asay amo along MLA and parta EM surjorong parpen mathasi MEC constituency fund lapen MLA scheme pen ki claim ke dampon jiapan chechak tikan. Kamun thi dulu waktu itu teme non porang itu claim pun waktu dah ke Halloween puihin manja hin ke ha dilai an ke hello sidam nangkok. Apa non bangke dak la Langvoku langsung do ko ini masih dak kaki munit ke bang tum ani si bang dera tum do apa tame pu isi ke solar project dulu isi training school dulu hala so ini masih non bangke dak kaki tame munit tum keceheleng lepen cenglok dalam kesang pakok pakara tum dulu lepen aku ke bang hilang ni hilang so sisi gitu po lalu la sila bang so hit pen isi bang ke dak tibok tere rong thom rong priara tumbang ke ale dopo lasong bong pen mo pen kacethana son langsun nang kelang ke bang tum dak ke bang anang chutun tum ke bang ado sana chutun do wafi tame sagi na tum dopo ha hormu hotar ke nam pon dak rat pen pilo ke nang ye son do lang hem nang ilang dak ki juna lang pen cenglok ha papi barso hem fan puram thidolo lasi nili pingkhat kang lo dak nili MLA lo ba ye mason ben pen lasi consensus development fund atangka pen nili tum dak paciklam nai do posi paciklam po apa nak dak tum dak kipatu parong lo klam ta we pulo lasin la dak make MLA scheme pen nili non prabjin pen la bangso paklem pon pangcheng po lalo lasi laso ahithi along le allotment enangji lo pen api ha paciklam nai laso pen apil pudang te la dak ahithi borwa hem ki ma phantame agriculture marketing pen do ba a part state government pen do ba even MLA scheme tu le pu denang la ta antai fund pen wan pe kimi do ta me hala hai ke fund mangke fast ki chengke register nang ilang along le allotment long nang ilang pache klam nang ilang posi hala serang tu phan than kang lo la hai claim pangchengon La so hithi kangpu pen jasmet Langvoku long arong arat atum ki joy ki pen varsai long pon po athe ke dam tang por hut ladak arong arat atum hithi kulat la pen chojor cholangli damji sitami ihin ki dilai la pen la puihin ki manja andam naiji bonda non ke adung het Langvoku long avar sai ke long pon lok apot rong arat tum pen bazar committee tum phan churu bazar pon nang ning rong ma rong re rong lo la dak ti bo het bu yaw do ong mi ong lo po di prang an ke lu du na kari bihara khoro nang pik pharu pho oh yan sisi kuna na lo ke tun ke ho bu lu sande bu yar he oh sande po tema por kita ma pur lang dun Pala si non bang dak ke bihara kompot dun ma dun lo nda dak ke sung pik asi non bang ke dak bang ke joy ke lu dang mit adung hello oh hemadung lu asi non joy ke lo ning rong lu aprang ke kuna na lo nang aprang ke dun ke ho sande ho Dimapur. Halloween dilai anke 17 kilometer bag do lang bo manja talan dui Langvoku lang sun ki jui ki lang aphan ke wang atum sitami ko pine hem pen ke wan kating ne son dokok la pen ki jui ki lang aphan ke choki jona son ki nangji pustami manja dilai dom dam thu thepin pen Bhomkuru arni bang ki ladak Amreng Engti weekly market along pen ki nangji son ki joi ki pen long pon po. News report KTV News.